Gira sempre, e tudo por esquerda. Nada mesmo contigo, deitado.
Fine? Primo sì, va bene. Yeah, right, okay, yeah. This was the sound check and we will start in 10 minutes, so please come back. I'm okay. Ker to ni treba vniti slikati, dinamični razpon, globina pa slabe razmere. Še ker se aplikacije lahko čisto profilno potrebno in večino dansnih zadeva, ki je delo. Ne, vse v redu, vse v redu.
Juan Carlos. Ljudi pol poslušajo, ki bodo po telefonu. Če je bil konc koncerta, ne? Če treba tudi nekaj objaviti, pa to je v redu. Starše ne, naslednje generacije pa. Nova sredstva, Kako pa drugi problem, da moraš biti tudi pameten, da imaš temu polovica male JPD-je in da te malo JPD vzame. Zdaj si pa broje, kaj ti pomaga razvarati telefon, program tiče seminaru, potem da pa dožiš telefonov, pa se počasem zaplačati, potem se pol podelamo. Vsaka minuta na koncu se ti da nekaj metod. To so naprej nazaj. Facilitare usava tipo per quando si deve tirare la via. Sì. Ahora que estamos bien acomodados. Me tapo me gusta la yo ¿cómo andas ya? Yo sí lo tengo. Yo sí que les pregunta a ellos cómo andan. Pero un poco
Lei. Capisci? Non vuole. Era cercato Claro que assim, nós compramos porque eles pegam a cara de vida. Organizirani naš, potom rečemo stresu, Questo mi
Ja. Ja, ima gledam.
Faccio, se potete andare a
Does it work? It works now. This was a Macedonian composition called Zajdi Zajdi in our arrangement, and now we will proceed with a song called Ples Lastovk, written by our friend Dino Murtezani, and we invite Žiga Šercer to join us on stage.
song called Tyra, written by Tivan and a friend of our, Ernest Pezic. For next song, Piperkovo Oreo Macedonian, I would like to invite our violin player Vasily Centrich and our special guest from India, Vinayak Netke, on tabla. Thank you.